الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سمعني من يا محرم من بافي بنيومك نهو أفياك بي أهجو كيجو on the 19th of Muharram can claim your new Islami 1440 years ke benin bala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eshi ke sahaba ke je Makka ke Madina ne ji hijra efi pepe ke jembi alo Christopher ano ameno mwenye ni 29th of September 2018. Mene wabacha wone kasemo ne ye wolone mi na chola ke shi al usul thalatha ke sharhi he kome ni wakanyo kejo a Sheikh Muhammad Hassan Edeye moni kando ne mi Siddiq Salis ni waya masalachi wulune ni yo osu aneho central mosque nyese ochie wa sheheni malan yake shi i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin arba' masail ekena noli nyumwe jole habo ni jibu muslim akashi nibi ejo komejo tiye wono neje shineke kenkleno ala ilm no jinile ni wobon nile wie mo ka agbene bini oba fi ni oba na nile ese heshiba ka agbene nyungo hiwo nika semo to bini wo fen wole ke bina wie hesa nika semo jinoko ni ehia muslim neje otiye muslim shinemi especially no ni malan chita ke chonye no ji no na ngma wolo nyongole balole ke islam edenche ili ke enomima ni ji proofs muslim to be no fe wole ke kase ne still ke bashi bia ne je muslim ni olololo e chonko muslim olololo ke gbo ke ba ni lame ke ba she because of la ilaha illa allah ne ke with sincerity dan wo ke she ke ngoje le ke ba pa desu ke wasa na igbele ni wa pime kuma je no kuno ko je na me face na je na menu down kawe because of na me touch na me kase ni o ake ni kase mo me kuma mba na ke ehia ke me kuma na me to na me wo menga ne ye ni kase mo me nyungo ayat eje me anabi hadithi sahihi ame eje me ame shife na amabon amale lumo ke yemo ekomeni je anabi sallallahu alaihi wasallam yue na me ke fon anabi na yemo ekoji aka anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kashi talab al-ilm walau bisin yeshu ake wofi ake wonu neke hadith neda noji aka nabi ke wata onili even keji e China po o China fo onke shi ona anabi den cheli wo mami veni woni ne den chani bi liwo mami amaleni anabi bi gunaka amaleni anabi bi gunaka ba anabi sallallahu alayhi hadith mi anabi no ne yeje talab al-ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima ya sahih bukhari mi anabi kashi ni le taw ma joti wajib ne ki ha muslim nu fenu muslima po egbe muslima mudrajni talab al-ilm faridatun ala kulli muslimin ni le taw mo joti ki ha muslim fe muslim bien ne nu gbe yo ngbe ona ke hadith na kashi anabi ki ato ni le vi kaji e China na ni le afia ne yo sanu atawo kaji obe ko tini imam bukhari rahimahullah ta'ala ya sahih bukhari mi egbele bab ni eko ni al mas'alatu nazila sane ko keji sane ko ba
aya ni bi kuma ya islam ye ni bi mlaje ye omo aya ni bi kuma hu mlaje be ja aya bote qur'an ka hadith mi ke istinbatat nile ni min ko ya qur'an ka sunna mi dana nana ne cho be ni yoko ni eke nun ko hinshi yomo ko yin ni afigbala ye semina ama afigbala tan yomo ke ashima shi bone banye nyo fe bone anye bo ho bo na ye bo ebe na anye bo na afọbo e aka oba ha bo fofo bo ha bo fofo dan ni keji je nye mami po shi yo kome ha nye nyo fofo dan even keji shkome po dan no ba na 2 years dan no ba na afie nyo keji yo kome e ha nye fofo dan ni even nye je shompo blanchi ne ehin ye jeti nye meji nye ni ne gesa ne ba na me ke kai yo mo ne ma ba o ke ye po ni pa go na afi gbala eta fa na gbele na bako na fi gbala tana no ba ke biare mini sana fi ande bi hunye wala me wasana na bi ande bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na me sia ma kruwa na me yo son to na me ke ba Madina na mbani na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina na mbabile sana nabi ke sha bi yo ake shilela ke ne yo lelen lo ne ke be na kajibi ne yo gbala shi ne benyeti na ke no biane no yo ay ne bi ku al mas'alatu nazila ne di current affairs current issues ni a need of Islamic intervention see ebele clearly ya Quran alo hadith mi for example biane abia ke si kaji yoko ona ke moni truck e chulo ni le mi ele ka bile no ba yu eyen gbe no ba yu no ba ya si mo nji ni le lo de je ne ka bile wa fi odan je fi opo p ne ba many ayu ona ke issues and professionals and you ona kan fi o de ba bia me example ani ke yoko ke nga yishi na me for yoko ke wu hishi na me for biba I mean so many years biba ni ake amake shi ame banya meke nuwe banye eke ehenuwe ba yom banye eke enuwe ba abanya ka yom nuwe banye eke enuwe ba ni abala meye Tommy your hospital for some level in case ekwe abafe infusion ke wo yu musumin back e won be back ne beke ba da e jan gbene ne ke ni ne ye islam ye gbekan alo gbekan halal alo je halal je age mi wie because mi to man sa ne ke sa ne wo she go fiki wo bon go fiki wie mu ne ke sa ne ka bie e na tara ke al mas'alatu nazila issue ko na ne bi time abe machine ko to monakan o mokopo ba ne ba bia ne bi ne kesa ne si wo bia mi ne wo wona na kan machine se na ke it possible aka ba nya fi na na bi bo ke yo no bi wo gbekan alo gbekan ke money eji ni le lo den ti Islam ye dan e ba je na ke e be medical ni ne so dem ye je professional ni e mi ye no le ba fe ke a consultant me ni tu oni ake ne keni ne tem mini gbanyu ne chon ke ka gbala mi chon le nu egbe ni ba chon ne ke ba ne eno yo hu ne ke hini wa kwa we ne ke ka gbala mi chon la ne ke le we ba Qur'an ke sunna mi ke fatawa as-salaf ken kleni le mi na me wi ken ko ne ke pali fin ke eje issue e ko e ba ne ke afi wo lo komi na ma concerning na ka issue e ona ke ne ke bala na kan doni ake si beni e bala ne bita be na afagbe na ba eno bo doni ake san ofagbe no ya o ke ni le ko ne be papa aya so na ya tawo aloje na kan naam to beni bia ne ke ni shika be Ghana aga shika be Ghana mbeto aya US Libya aya hu mego ya Togo mine o shika be bia ne na hu ni nile hu to beni o ba kan ye nile no jino ne Adam bia yan chief no fia no wallahi kama ko yeshika bia ne no yeshika be febe ni shika fe ha ke e ta on ye kuni na kan shika me e shi to ni shika e flourish ni e continue ni mi ne ba fe e ba ta o ko ni mi ni ele business mi ye business mi nile ne ba kala ona shika ne coffee ne ke in the next year to come obana say ne ke nile e hanle ke nile hanle ke le ke awo me obia nile en ba ne mi ne shika flourish shika mu ko nye shika nile be yun
lejo wana ma me so agbagbo ka me nya me che yoku me be nu me na be ka nunu ni bi ka ahe ne ke me e she be ko me na ga show 5 years e ba square zero he cho ne fe ne ge fe ne nu na square zero mi no ni le be hi wokwe bay abiyat ne bayt ne malanka ne ka shi الناس من جهة الأصل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء ملك الناس من جهة الأصل أكفاء ملك بما دي سنكجي أمشيشي بموتو أنكي ليشي بني أبابو آدم النبي صلى الله عليه وسلم كاشي خلق آدم على صورته آدم أبولي بني إجيه إيش بني دالي يو نكاجي بنا كبولي جيه مكونا نيني أبولي نيدا developing ye shape me oke gbomotu la abogboma de so mo ne gbomotu le she abuhum adam wal hawa ame papa aji gboma de se papa aji adam ni ame mami ji hawa nafsun ka nafsin wa arwah mushabahatun wala ke wala ni bakwe ni ame jame na me jeno ko ni etomona kan wala enyo ni de bi e ji bi na ababon fomo وأعظم خلقت فيهم وأعضاء ni noko wuluna boha me amade bo minji ame wi kade wuya nkwekwete wa to woten abo wi ke wa megbameti ame fa in yakun lahum min aslihim hasabun ke baba lakeshi adam bi ame sisije kojomo ko ye na ba kojo ame alono ko na pagbe kenja ame de alon yufakhiruna bihi fatinu wal ma'u eshiji fa in yakun lahum min aslihim hasabun yufakhiruna kaji ame noko ye na adam bi ke ba sham tishi na me ke ba sha malan ke shi be fatinu wal ma'u kam to me ke noko ye sha ame shi jeji mi ni sukenu ji ame wa me ke no sha mo shimala ke je na ke mal fakhru illa li ahli al ilmi innahum eke ba jele memo go be no ko ne kwa swan fenile lo ni eyo nile mine wo to be ni wo je nile kana ke mine le ni mine je no ji sane shi nile lo ne ye jalegbe no because innahum ala al huda liman istahda adillau moni nile lo ni ye jaje mo no na jajele ye jaje mo ke proofs ke evidence wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu mana ke nile be fe be ni adam bi ba na le be fe ni gboma de san ba na le nojino ni isale gboma de san fe gboma de san enile ji hene she enile ji no ni sale wal jahiluna li ahli al ilmi a'da'u shi be pino ba na me ko na me be ni le je me ni kenke me ko ni be ni le mbe sha ke me ko be ni ne be ni le me ko na ma me be ni le me ta o ni le ama me ake bona no le bo mo no kasio na no le akeshi neke gbeme na me kase ni ame nyelo eji meni kase oni ene fia no ba ya be pia na kani meni kase ne dane me na me kana taji meni kase ni to the extent of ne political ni level be pia me no ba na ni political front ameji meni politics ameji yo be ya ba dane ne kegbe university na no to political ni ne bote me na me le ni jinu meni ko ba ni ne campus ame kase ni jinu many kasione wana ka gbe na ka men to amecha no ko no amecha bi no ka am ma ton professors am ma ton doctor ne ke si mene me ho hu keke honorable ke she eku keke mene ame akase na men to akeni le sama si mene me hu mene ame sha am me pe ne ke fe to tweboti amete ke ame an media is silent professors
wa me yo political ba me yo shika na kanu ko ba ku chumi na kaji bi ne yo le me ni hie ni le egula ti aldochi ebajo ngba ti ejio e akase ni ijio ne ba na eto na asa ku chuwe wana ke me ni be ni la meji ni kele ba atwa malake wana wole ni fafuz bi ilmin malake she waka ni le shi ochichi ta'ish hayyan bihi abada keni le shi ochichi no ba hishi ye jenemi ke tagleten he wale ko ke vimko o ba hishi jelemi no ye kantum o ye walami denche ko ye jelemi no o ye ni le da no ba hishi tum wo ko me ni amegbo me ni wote me ko wale ekule wonu kwa ni obi e me kuma na me dra shi be na me dra ni le lo eji ame ko ame obrahim ke asha me gbole mi efe to kande so ni ke mo gbeda na eyu ke lela ke ni le lo ni ke gbeda na eyu oba na ke shi ni le emu e ko fata e ko yi ne kane emu e kane upon kane o mana ke na so chi ni ke ashi na no ba hin shi e ngomo mi fanasu mauta e ke gbema na no le ke gbema de san fia ke gbele eji ame gbema de san fia egbo na ke jibe ne yo le there's no two ways about it gbema de san fia gbele eji ame wa ahlul ilmi ahya'u nile lo ame peji meni ameji wala chene meni ha wala mana ke na'am la hayata illa bil ilm ke wana wala ke shi wala se be se namu wala he be se namu jakenile fala ilmu hayatul qulub min marad ash-shubuhat eja kenile no di chofan ke ha tuye na eji omo kejo koshi mi nile pe wana ke mofia wona ye nile e ni bi kuma ni ke e fi wana ke afeke vim shike bo ba fe mu ke ko popo anwoje ni ne wire light money a light e nile electrician ke du mo chi ne ta wire se na efe ne ke wana ke mo wire ko ga wire na efe mi ni e shock mo ne wo e efe mu no mala ka ke bo wa mo mi wana ko to amomi denche still o ye film o be film wana ko omo mi no shoge talo o ye sure na o be film si le ne ye ni le ko pota ge ne le no ko be ni ba fi na kaji mo ni le fen le na kaji bi ne yo ke mo fi wana ke e film ko ye no ne ke no jino ne ji omo ke jo koshi mi gbe ma de sa fi ake na ke gbele ji ame e ko ma to ame hele shisha agba na me feel confused. I'll for example when magrib time no was isha time no ke sole wanye wale na kadan wacha no nace yau sallan da muka yin nan cikin lokaci isha muka yi shi amma na so in sani ko an sani ko ba sani ba alelo ale aka isha time na sole yawa shi me nye huna me ya te otun ten aka isha time na sole naga no jona yawa annabi sallallahu alaihi wasallam abila ka shi meta ni maghrib ke ho abila ka meta maghrib ke shone ke da ghabat ash-shams e ke kaji hunue enyoshi mini ji hunue shinyo hunue enyoshi in science me hunue enyoshi tibia na aye according to oyingbe yoyingbe me hunue enyoshi le enyoshi sun planet na loje planet ni earth hun planet ni bia na beni ko do mo shipon no bia ne no na hunu ekokro ko ye nwe ne ke be no na le na ga no ko te sane na ka no ba na shipon le fe to be no na ne e kan space e wa na no ne kan space eno le senshi na ka no e te na ka ni bi ne yo ni hunu e ne ma e bolio on e axis e won e bolio ye e won ne ke to mo coin ni cash no bolio ne ke bolio ye axis no si e move eten wo yo no bone move around hunue si je ni hunue le bolio le hunue le ma henema ni chakio ekwe dun ye jin ekwe je chele mo ye jin ekwe ko se jin dun kapiti na kajibe ni hunue jeme yo okay jele ni di eten wo yo no shipon no e bolele ke ase heli dun wo ke dun ewu ke se ko ne se ko sani hunue mi ni ekulele ekole bele ba ya shipon ne ke wo eten no ni bolele
Nam shane be ke keje enyoshi ke enyoshi bia ne in actual sense ye science me hunu enyoshi shi bia na ato ye bo ohimba mi keji enyoshi no jina ne bi chon e shi code mo hinu na ke hunu enyoshi je na ke ya wo polu ko no dumo no bia no ya man conclude no bi ko wo polu ko no dumo no bia ne no ba jo su o ba nyo na ngbe Russia wa nyo na ganse alo me wale Gambia no nyo na se bia na shi bia no to na man conclude no aton man no yo henye odumo bia ne ngbe hunu eyo ko ka gbesi ane bi ke hunu egbesi magrebe she na bi like maybe magrib tan ne ke malem yaghibu shafaq e ke ye biamini ashafaq e shiko jeme magribi ye minja shafaq no je ke hunu enyo she no ni red ne yo jeme ke fito yellowish red ko no je shafaq ane bi ke enemi to ni wa apply wo common sense e ke e shiko jeme ke eshiko jeme ye ni hunu enyoshi ye magrebe je ye jele mi ye ni hunu e wona ka enyoshi ye ke safa ka ni yo je shiko jeme magrebe eshishiji common sense je shi ke shi jeme magrebe alo magrebe ho nam noni me ba we moja ni ke wonu mo docteur wonu mo no ko yo shi ya Binke like what so they say me crowd mo 50 minutes wonu ni me ko nchaza nega bi na ma so le sha lo nega dabi ama so le magrib nega o minke the reason wonu me ko me because me na kan yo mi pa ma ya mboti o ma tin san ninke amaye yue mo ko na me dum no na me so le neke time e ga me yue mo nke aka ma kesin akeke hunu enyoshi o ba me na etulu efin ba tan yejin ke tan gbene na ga bebe ona so na ndi go san shi le ke tan gbene magrebe she numwe ebo subhanallah gbogbo ne mo le professeur di yeni ne tafsir mi mo enugo da nke na no ni me ona bobo nginga wota go chida so bo le aka energy no ne aka me ne ke numwe mi aga wa ma me no anabi no opposite mo ni ga da ba me le anabi no ni eno na ke koshi ni bia na mini ba je wo ka jemi nile eshijika o na ka ake anabi ke neke ogbena o ke bo odomo na kan no odomo no ke vim bia na ke wa ke eni wo so le ni na bia me ni hunu enyoshi sike hunu enyoshi le bi me fi oto nyeme ni e biere nye ko ne ke gbon ya adomo no e ke to e kwa hunu enyoshi lo actual sense le hunu enyokoshi eshiji ko kwe ni state da mo nchuko mo yen ko je mo nchu ehi no domo e ko ni level ke okpene nu akọ ko nwe ko ba nale no ani ke okọ mani ha time ni Solomon time ke sho amaka se akra bi ba gbele amena neke kaso abi ba gbele amena neke mene ba gbe eshidi ko ya akra ona hunu e ne ona le ne enyoshi ko o ya se kaso na kan time no efe komini enyokoshi ke o ye north kenyeme wo me not north da ko ye north wana keshi time ni wo onaka biana biana magrebe le show magrebe biana by 5:45 magrebe she jeme onaka normally le be ni woleji at least 6 magrebe she no ji normal ni wole si biana we dey chaki obanyo ye no fe 6:45 unu edo moshi unu edo 6:40 na ata 7 edo moshi ko ya ke menke Burkina Faso border na agbe unu edo moshi onaka shiji keje agajele mi eten kwa ameni hunu egbe ehie there's no point in time hunu egbe oshi because ye boye na egbe ehie bi e ko aje Nigeria ekule egbe koshi alo ye time egbe ehie Nigeria egbe koshi e bi ene beno na egbe ehie bi e ko Ivory Coast different ko US different ko o hunu ele egbe ehie ye jele mi eten ku meto ele hunu ele 24/7 si ye bo ma mi no ko ye ne ke egbe ehie magrebe ehie biane what about ka ajegbe esi di biane jenu wojogo okwachi magrebe ho wo wodwem ko wa akeko magrebe nekeni na soma je na kan biane ani wo solemo ye mi alo ebe mi nwo helo e ba he nwo ba he mi ne wo chidani nwo ba he o de biame ni nwo ba he nwo no fia na afio ni je according to him la he wona wole ni esi di biane mo ka wo sole isha mokoba ne ke me ne imani gbele o isha me ne etraka wo imani mo le finini ni mo ba ni mo so mi no ni mo he e fail according to Beni she aboni ni wo ka fail
na kanu kama quotation biane busy wa wande so le zuhur fajr ke zuhur kan wo go wa fe busy wa nyo ba he me no mo here because je biami hu biane je aboy biami na ka so je no so le yo no ni je shete no be mini mo ko ya so le ke shona ni ko so le asumo no ye jole mi le den je ke mla he o ya toilet mi ne so le shi bi pe ne so le 4 raka on ne so le asr ne so le 4 raka shi toilet mi ni mo ba he je na ke fe je hu ne afi mi ni je afi ye o nu mo no fia no ne ke mla ji ne ye gbo ni ne ni ta so le ten ni mo ni le ni no fia no ke fun ni le no wallahi no ni ba ka ke nyumwa lele ni no fa na ke fun ni le no ko le mo ko no ma bia ne no ne no ma gbe ona ka 2 ke mo osumo no yo ke han le wo fe le 3 wallahi mo ko glo ba wo no e ba ya be fe no osumo mo ya ke 1 pe gbe no ko fe le 3 onu fe na afi o ne ke nyumom le ya pepe nyumo le e sa ni e machi a program ni e machi ko fe ne se pepe boti o mi shino fa no fe ni le be ni tomo ni e fe ya boy na ya agbo na ni ko ni sa na eboti mi so far as ni muslim jibo e boy na ya jeme be amini oba sale ke o sale ni mo gbe se mu na kan mo ka ga shi yubaddilu lakum sayyi'atikum hasanat keke intakenye tomo e keke intakenye tomo mi mo ma takenye tomo e keke fe le jomo ke hanye ona tomo no ton fe ni mo ke ebo o ton no no che ke ebo keke fe mi ni eton le jomo ke habo ye bia mi ni wa fe mi ni tuba wa fe tauba يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير نموكي أوني ميني نموني ni kwanye se kunji beno na ke energy gbe ni no ko fe mi ni ko cha ke gbe ke ba track e no taubatan nasuha heseje ne ye kron nyumo he wope asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum bona fe ni nyumo etwom ne tomo e hanye ne timo nye tomo ano ona bia nyumo ke ba timo nye tomo ano ehije ke ba kenye jinu shona bia me no ba fe tu ba de ni nyumo tawo si oye ni bi gbe no fe si je pepe ne tomo ni ye nyumo hie ke nyumo ka si yubaddilu lakum sayyi'atikum sayyi'at ne tomo e matakile hasanat ma fe le papa kan anyi wallahi sole eneje be dawa fe mo mi amale moko even boden che keji no oyu o he yemi eji mi je na sole alon sole yemi bon yemi mo fia mo he yemi si ye dawa mi ke nyumo wa fi o no aka si ken wie ba gba me na ba wa wie ko fe na ke be fe to be me wo fi o mi ni o tu won ni Allah sole mo fe sole na sole je bia me nyumo he de mi ke na ka je me na fi ni ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ke shi inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sole ma fi le do ye muslim na ke shi sole ye bia mi sole mo ke je bia mi ni nyumo he sikaji ole alo nibi eteko yono no ji kenkila ne bi keshi no anwa to mo habu keji owo ni sole mo be hoyi no ni jenyo keseke alo offend ni ji obe all right senses me no ni ji eteno gbeke ke asi be ni ba da le anwa to mo hale ona sole mo time ji hoyi sile je no ko ni ken hale neke ma je ni bi na fi an ke okwe bia ni you on a doubt ye me lo doubt be mi doubt feel ye mi alo mi male odo nu wona ka benini ya ale na ka no si doubt feel ye mi mini ba je mo ka je mi no ji qur'ani ka sunna ni le qur'ani ka sunna ala manhaj salaf ye ken club bi me ne ka ne be janyu ngo ye be na me no shina me janyu ngo na kan ji beni no ji no ni pe ni ba nya je o ka je mi
sia ka adesan manye je woke jemi eji mo gwa ba ga jama kenye ko be nu wo sole o anye na ga ne keke ba wonga ke gbe na mo pe mo go jo mo le ba mo fi amoye ku keke mo go we wie ne ke nu ele ne ke ba ji koshi ne ke ba ke yin tin ke ba heyeli lo ate ni ma hawa shinu no ni malan yu e bi akeshin fala ilmu hayatul qulub min marad ash-shubuhat nilie eji chaba ni echa twin hila kejo koshi mi la beni yu ogane me mogwa ge nu shilo le koshi no mo o translate kati ndo fo mi amemo na ga febe e she kwa ni kemi wie ken na me kuma hie ken nkwa hie ne mmeji bi etebi na menu gani yo ni bon cha ne bon ga fite mo na mi na le mi kama ate himeji ke yemeji na menu yo mo ko fe kan pe awra bi wieno ko se pe fe no nu nke keji o ye situation ko mi ninu e obeno hewale to mo wo seke gbeke bibio na what about go na eyin egbe no hu ko ye egbe no no ye hewale ko no ba nyoke ayi mi sie bi alo mo wa ye bi ni ma sole sa no ayi bo shi no sole siko be hewale ko kura bo be no ko no wa fe kura be no asuma ke mi ni no ele ni mo kwa ke because la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ni mo ke jatu tele enyo ni na ke jatu en chief enyo shi wata go ye toni mi no na ke magribe she ka je no ke ejiji aya ko ke magribe she no ayi bo shi no yi shi obeska no gbacha no don mala be be talo ye mi no ya no ayi shi 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 kejo ye hewale ejiji hewale ben na wonu hewale shi no ko ka ayi bo shi e bi ka mi no ka Solomon time she Solomon time no ni me piano shi ene clock aka mi ne ga Solomon time she si Solomon fene Solomon sole ye bi ami ke ba ni asr fene sole ye bi ami si be no ni ngo chon ene no le ke tun ni wana ko kana no tun ni no jeme wana ke okwa weda no na ke ne time she no be fe be no yo mo go bi mi class me na ke lecture hall ake shin ma ba na to ni kan te shin ya sole ne ke inga wono na kan yo le ni bi e bi an ye wale man nga te shin mo go fi komi mo fi mo si fe no wana ne ta she bi lenje so mo na ni alo je na ka jibe ne yo le o ko ye wale ko ta suma ke shin ke be se ko metu e ka mo ko e che ka kele obi ji o ni na onabi ji o ngaji o moko ka e che ka kele Solomon time se asole ye bi ami ni mo praise anabi Ismail alayhi salatu wasalam suratul maryam ni mo ka shi واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا نما بريزلي أكشي نيتي na atitan ye wolu mi concerning Ismail ni makashi ni mwachulo ke baloni shini mwakenu ni min kanfo Ismail wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya numakashi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati numakashi nuno min kanfo le na be ni mo kanfo mo ye jeme numakashi efa ni engake ebi engameke ebi ya Solomon wa kana 'inda rabbih mardiya nene ne fio he won efa me ka Solomon agbena efa me na meji onyato numakashi ne fio he wo eton mokoni nyumbo sumo lojogba ye nyumbo yin nyumbo sumo lojogba wa inshallah wa ke ne keno ne ekashe ye sheke masalati committee be ni ne ke Solomon time na akọ jogba ni asale Solomon time la dan le di money ko me akeshi nyeba nyeba Solomon time e she je me ni ba ke la dan ejibe la dan sa ni le elemi ni awqatu sala ele be ni Solomon time ke sho ke sha ko ya keshi enya atwa akọ e bi amini ko me ni nyeba dro woni kane ye ne ejiji chuchu anabi Solomon time mini ni ne be technology be o ke ibala ke gbomo ete awo beneti o se jele ewodun to moneke na efi azumi ke ti shimini ba fi iba gbele na iba so le magrib within some 5 minutes ke jele be ete hu asumani ne ekula eclipse of the mini alo nugbo na ewu na efi jele mi na kan o ke amabia ne bia ke bia ameni na te efi azumi
na hunu on eji e won wa agbele woda anabi ke shi at'amaka Allah wa saqaka no moden je ne lebo ne ha bodu tano wazu me fiteko si bia ne time ho ye ko te na kan time e ko le to mo 2 minutes si jele wodu no le clock no ne ba fe se na mo ha waji mi ni bia me ni ne ke period ko kwata ka atwa 2 ko ga 2 there is no way I get 2 wala I get 2 hunu enyo shi 2 ele hunu enyo shi clock e ne ba wo ye ne si bia me ni woden je won ye kan ke je lebi kwa shi gbeke si wo ke ne wo kwa tun wo ke blofo nyu e no mo hanyongo no ke nyumo no e fon afan wa inshallah ke wo gbe at least ne ke wa akida wo ne na ke wo ke fiki wo no e wo mi fiki sunna no ne annabi ke te sahaba me ke ne ke ten no me fe awqatu salaba ajemi ni won kasa ke wo no ni kase mo ni bo won fia no ba she wa fe mi ni at least ke aka wo lo ne na kase no fe na otu onu onu yemi even ko yo le wo lo e kan bo ko he wo lo e fon she bia mi no ba ye ko ni bo ba na tomo ke o ka maka ene tomo ni alo jaje mo ni single proof yo ko kai sin akara maka la oboji mala ya ko ene mi yemi alo je na ka keke ti agbele mo hami keke je mala jibo ko bla ke je mala jibo ya agbele mi yemi sini da ke ben ke ako woloko ke babia na ke sin zakat awe zakat na ke yemi ben go ba table of content de no ba ko zakat ko akwa je o ke mala ke mala boji mala me ya ko makarata sin la ke improve ne omo ya kan ko no ba gbala me ha obi e bon keke mi ni kase mo kase keke wo fe mi ni wona yese ke me ko me fe mi ni amena o yese la mo ka amena ke mo keke na kan fi ni ahani sa mo fi o mi ni ehi oshi be pie ke boku meto sa enwo yi ke boku meto olejale enwo no ani nyungo ne le ake ne jijale ne bogbon ade san stile ne ha me tulo e ha me gbalo bona fe na ma me ame fe mi ni ame le jale ko so no ku meto paul le sunna o le qur'ani ka sunna ya o shiami alo bo paul fi o islam o ya ejole o shiami bo paul fi o islam wallahi ke ya la ba o ka me sani ke sunna ba o ka me sani no fe no ka bo ne je ko to chenfio no ya sani chenfio ya kucho mi o ya sani no fe no ko afo ni ne to be ni ene ne ke no wo le ne to be ne no bo ba be ne ke ko afo be ala ka jo wa ko o yes Sunday she what am na me le hu no man ka mo ko e pa ka me na je chan lo je ko chan lo we ne no man je no ko ni mana kana wa hayatul abdan min marad ash-shubuhat na kana wa physicalities wa gbameche ni le e chawo kejo min ash-shahawat marad ash-shahawat keje mo ko ye adwamambo hila minjun ba jele ana ba doctor ko ba ke doctor ashi machine ye adwamambo hila o kele ba no chale zina so efio o kuma la wa fi ba fi na kan mina ka ba chale nile moko fi o zina ebe ba ka anabi aka shi anabi ani bi efe na ewie enu islam ele he wo mimo shinoku mepe anabi enmelegbe na afi shkomi no enye pa anabi ga mi na ga zina na anabi ga yo obaya mu na anabi bi la aka shi mono ka afi zina ke foko bi an ke maro ko bi an wo se moko ngani echencho ba to mi ni moko mami tamo beni bonho ye mami e dane ba to mami ke moko nga moko nyemi yo ni ani bo ba pe na ke moko ba mo nyemi yo allo mami allo bio ne ke len fe na kan je len je batashi de len je fe tuba mena ke medical no ko tako yi akela to psychology be no na ke chale because mo fe oni fi na ke ya dwen e poten because no fiano na desafio eje no fiano a reflector back to you no fiano ke meni le wiemo me ke ke ma chedinu tudani no fiano ke fio mo ko ba fe le double habo ko ye wo mo gonomi aba ye wo nomi o meni fi ofro de ke sana me fi wo ngono ame ye ngono ni ka a ye blofonyo a du blofonyo bien je blofonyo amejo wo so wo na amejo ko ye no ka sem mobile money message je mobile money je message den SMS aka she wo send ba account no ke mami ko hospital find no send ka bia no
aga jubojino woson wo hina fi wo fi wo ifrode shi wallahi kemo go shi boy kan de gbona e ba gbona mo shi kan de ka yara wo chon because na kai no na te nyumo nto ne ya ne ka bia ne me shunyu ba ka ba habo menele ho eno ne ko eno ni sa ne ko se akọ egbegbonyo no nyumo ba na akọ times 2 ye di na ka jibe ne eyole wo ne ke maje ni bi ne no ni charge mi ni nile kaka ne ke gbeme ne juloy adwaman boloy kaka mete doctor fonyo yen no ko be ne ba e ba fe yi do na ke charge nile wo be nyumo ne ha nile wala ilmu nurul uqul nile huwa kaneni ke hadwemu kaneni ke hadwemu kemu ko nile ona ke shi edwemu minka ke wi ona ke nile ni jo minke ba ni ka wi no ko wana ke nyenye ngbasa ni sa na nyenye kola bi ene no beno ba ko ko ole e abon shika fe mo ye na ka sa na nyenye gba mi business minded person you know ne business e nile wo nyenye ngbasa nyenye ke ye fo example nyeta chinye ke oh e why wa kuto ne fi an kom ye bi ene e why ne ke ne oh anti adole ni ko le e ne benye wi fe le o mi ni e na ge oh okay nyegbe survey na po ale le ko to ya survey ageshi ma nyegbe survey na ale e na ga ho kom ye you na go ne e na ye kom ya bon jema e feel nice one e ko papa ni ko baba boti mi fine no ba ye ni no ba ngbe na ke je nyenye ko le hwemu shi le ne ye business minded e wo ne go to the next level ay mo ko da keke ata na agbasa ni ku keke menefe ne ke bona le ko ne keke kiyama e ke nche nyumo gbe ni le kan ne fi ani le yo ho e bo nche ko na me o shema sala chi ne ake o shema sala chi no ko ba ke bie ne ni le ye bie ne na kan ko te ko ni le be je won be fie be ni masala chi awula le ha ko sheje ne ke no kwe me ni fe mu no imam ni ba adumo ye ko na imam po ni adumo ye no po ni ba habo message ne wo fe karatu ye ni neta woje ta roadside ne padi ko ne barase me na mieche ne ba ham salama ye hinan tan in lead solomon na gbe ne ba ham salama because dem on ya ajume one day pay in a week ne mana wallahi ni bi ku ni sanasa nke mini eke wallahi mekwe na menyi onye kesola men shwe masala che yin aji ne kene le eto ne wo egesa ni nka me nogo nige wo fa na tui ne won ka se no wo sheje wa fe mini o wa wi ni ka se ni enye fito mo si men wa meka kwa mesumo nyumo don ameka kwa mesumo gbalo don o mi to ne nu sha ke shi je ko ana mekwo na me to ke ko to oduma me no ke ga no bon afi na ke ni ka se money me ameka wa mesumo nyumo muslim ko be ne e ka suma ne biai just shishinu money bako o inshallah bia ne ho no wana me ko mi wo fio choni o inshallah ba hin na ka ko bote masala ti ho ni le beje no ko o sheje no moni du mo yen bo ba ka bia ni le be bia ne no nje nyo meni du mo shin meni du mo se wana ke liman ga Allahu akbar ko anu mo ko we boye se imam ba Allahu akbar ka mo ko du mo se Allahu akbar jene ne e ba mo no po ba mo signal Rabbana walakallando no po ya bo signal ga viene le no yo ti ko ni la ga nteje ni mania so ni bo te masala je no ni bon ni bi ko menu ya ga ene ni bi ya no digba ni so bi ja me ha salama me so le magribeta ni ga masha Allah le me ni so le bi ene mo ni ma bi ni ma le tumbingi wa na ni bi na me ni ma tumbingi wa no fi ano yemi shuo musun no fi ano yemi tako ye jeme gold ye jeme no fi ano ye jeme o ko obote he ko sa no fi steady magrib ne ke na so le tanike ni mo mba ma so le be ni mi so le be na mogo yen egbe bi light mbi aga mi ni to apa alo isha so le na nga masala chi ye na gbe inside light even na outside no be na ko klala aga leshi no abole no egbe no la ala zaidina wa al-fatima shini bote je no ko signal na ke bi ne ego nimba ne shene type of wazifa ne ho be wo wona koda wazifa na bin dagbe light wallahi ko me ke obote je ke nile ye je me ko sheje ne ke no na ka nile ye bi ne
wallahi ke won ta won nile ye wo manu ke wa kuchomi ke wo masala chen ke wo den che wo hia je shika kpenkpen ta mo shika le ba shi nile ke o ye nile ke shika ho ba at your comfort zone je no tashi no tun ni o wa tun ni shi wa na ke shi maybe am ke aka shi too hard she me na me nile am feel too hard am because too smart too nile no too smartness here because the hard work ni am no too mo le me ni too gbongbo e bi eni enwe bi ego e bi eni ade be bo no gbe na graduate gbongbo tu lo go e bi eni kame ni ake hard bi na me go manashika je gbongbo bi e ye wa shi mi no na me beshika o shi je hard eni o kame ko eni le wana ke shi smartness eni ba beshika de ade gbongbo no na atu no shi bia na me ni ame ni la me technological ni le me na me fe gbongbo na atu no sha ma ame tase na me ame quest situation na me mode machine ko ni machine ebe to tube ne ken ni ko wo motor am miss machine ko me ko yin hu ko kan patu ne ken bia na ati throw ni ne ta throw na ga mla aha afi na ka no yin ne hu ka patu e fe no anya choko no ka so no ka so no anya no ko no ka pa no agbe na no ayin wonu wo be ni le mbe ke po pade ko na ka ebe tu ne wo je keke ni enmula ke po ka ni enmula ke po ka shi he o ni ne mo ba fe first class ran igbenyo ni no ani no ani ni e po ga o faje na kan e ko lo be me si mi nile wallahi no fa no ko be mi nile po den je to obu awon ni onyumo ja mo mi nile wallahi nile e ke kan e ba ku chon wo fe wo you know that say wo inshallah ke mo na mo ka hwe mo ni ne ka fe mo go wa ke wo temo gwadrato na mi ne ke le ndaku chon je ndaku subhanallah mi ni ejenjo ke ngba ba ke je he mashallah ya ba ga obi chora ba gba ka ke ngbe what a shock ni asi wo temo go like when age go na kisa what that chon si be o fe wo like over university here I make me poni ami ye chichi fi wo leke MPs ju ministers ju minimum fi amo ejeme na eba school mo go kai diploma fi o Islam ni ka se mo ha nebi me ya bon le ni chon anebi at what age 34 36 40 years 40 we bia na mo go she na kan wana ke makaranta ke na me makaranta woden je wole na me ya makaranta gbega bi onu pa what retire sorry ne retire e won ame pa ya anebi e wo fa ko na ta like Hamza e wo fani numo ni grasi le oni ni le ba kase le kase e kase le gbe me ni pona me momo ni ne battle of Badr ni am momo captain say me am mad no na man captain say sani captain say twa me ni anabi keshi mo fia mo ko be sika no ogba ji o here no ba feji oba ka o le ni e no ogba ji o ni le oba to me 10 ni no wa fe shu aka me le ni kan ni mo na me le ma Hamza ma meji me na me do mo shi meji supervisor say inshallah o temo go ya na keshi like what we at least there's a way no for banya ke kase no ko abna je no pe je Islam no pe because Islam e ka o kase mi ni e tun bo other fields sun ni le Islam le ha reflection ke je me to mi ni medicine engineering law ke ko me Islam e po kan ke won ke field nyejo ni mi ke obi e kuma ke university ni le fen ni le ni important ni le ni gba ni le ko me ni le ko to kase je ni le ni to kasi dondology ya Islam na mo ajo donu na mo eton shishi but music and dance mini ya mi no ka fi Islam wa adab wa shi'r wa no fa ni le fe ni important ni le ne ka development ba ma ni le fe ni your university nka sha ka ameso ba ma to ame heni Quran ka sunna chitan ye fe nka ko ke kwa me fe wala university ka mi ke mo ga nka fe ko ka je Cambridge Oxford engbe awon ke ba bi ene University of Ghana KNUST Winneba fe ko si fe na fi oni eke development ba ma che aya alo hadisi te ha me ne anabi sallallahu alaihi wasallam alo nyumba wiye yo mu o inshallah ka on ka se Quran ni che wo ken ya ne ke jeme ne ke gbe ni wo bo te jeme hu bia me wole nyumba wole gba wole adini se bia nyumba hu nchon wo heku e shijo to ka se wolonimi ni e ha e chon shikagbe
the wealth of the nation wolo ko gbe ni wealth of the nation like ni Abraham Lincoln jo ni wolo the wealth of the nation